Pejović Guitars jedan je od 13 projekata koji je podržan u okviru kampanje Živimo kulturu u sklopu drugog konkursa programa Kreativna Crna Gora. Za konkurs Ministarstva kulture, kako kaže Andrija Pejović, saznali su sasvim slučajno. Nekako u zadnji sekund uspjeli da konkurišemo. Čak smo sve što smo predali smo sat vremena prije isteka toga konkursa. Očekivano ili neočekivano bila su podijeljena mišljenja u tom momentu. Prošli smo taj konkurs i onda su nas zvali iz inkubatora za koje isto nismo znali da postoji i ponudili usluge koje su fenomenalne, prostorija i sve moguće ostale usluge da se vodi jedan biznis, obuka u vezi marketinga i svih tih stvari u vezi biznisa, tako da smo sad tu i nekako korak po korak lagano se nešto dešava, ide naprijed polako. Ministarstvo kulture podržalo je dalju nadogradnju postojećih proizvodnih kapaciteta Pejovića, ali i širu regionalnu promociju gitara iz te radionice. Za sad smo tu nekako bazirani na to crnogorsko tržište što se tiče i samoga i promocije i društvenih mreža. Tu smo za sad da nas prvo upoznaju naši ljudi, ali kad se to malo razvije, naravno da ćemo ići na internacionalno tržište, nadam se, ako sve bude išlo kako treba. Biznis centar prijestolnice Cetinje u saradnji sa Programom za razvoj Ujedinjenih nacija prije godinu dana raspisao je konkurs za prijem stanara korisnika poslovnog prostora u objektu nekadašnje fabrike obuće Košuta, za koji prema riječima direktora Miloša Ivaniševića vlada veliko interesovanje među Cetinjanima. Za sad tu su naravno naši Cetinjani Pejovići koji rade električne akustične gitare, bas gitare, tako da oni su prvi korisnici koji su ušli u naš centar, koji su počeli da koriste naše benefite, odnosno uslove koje dajemo i naravno savjetodavnu pomoć koju daju naši mentori. Ono što je vrlo važno da kažem jeste da od sad se više ne zovemo samo biznis centar, nego eko biznis centar, odradili smo i logo novi, tako da želimo da se profilišemo kao centar koji podržava zeleni biznis, to je razvoj zelenog biznisa i da postanemo regionalno poznati. Prema Ivaniševićevim riječima, budućim korisnicima usluga Eko Biznis centra na raspolaganju su poslovne jedinice površine od 18 do 24 metra kvadratna i open space prostor, brzi internet, prezentacioni i konferencijski prostor i odgovarajuća oprema, parking, podrška u osnivanju i registraciji novih inovativnih preduzeća, kao i usluge u domenu promocije, medijskog nastupa, konsaltinga i edukacije. Građani prijestolnice, kako kaže Ivanišević, imaju prednost prilikom konkurisanja za prijem stanara korisnika poslovnog prostora. Naravno, svi mogu da dođu da dobiju savjetodavnu pomoć, da konkurišu za naše uslove, za naše kancelarije, ali svakako građani prijestolnice Cetinje imaju prednost, tako da slobodno dođite kod nas. Podsjetimo, konkurs je raspisan na neodređeno vrijeme, odnosno do popunjavanja kapaciteta. Zainteresovani kandidati i preduzeća mogu se prijaviti za stanare Eko Biznis centra ukoliko su njihovi projekti iz oblasti energetike, turizma, poljoprivrede, ICT i kreativnih industrija, pri čemu će prioritet u ovom konkretnom projektu uvijek imati ona ideja koja ima jasnu definiciju zelenog posla ili je resursno efikasna.